Tinidak Suruputar Konsensi Angkang Along tu APSLC Open Congress Tumci Open Tim Karbiang Long Mate BJP Party Long Tembak Vietnam Pukedeng Karcu La Somai Long Ili Pangdak Bonlo Dia lada Karakari Impuro Lenang Pieteng Pen Ini dak Wangsi Bukajan kerang cengang ni ako ni dakan jok sompo pusila so alam caka tengpen sige cakang lak kanjat lo asia kilirek na yung pusi pini ke kag bilo dak bangke nasi pini ke la so kalau niya to ata dak pini ke na cikluyon don niyang bong ma cikluyon niyang thamang bong kontraktor kauna ka pecat la so tengpen la dak bangke mesen ke tam ke bang awar sai longpo la so mai lang aja tong dun Honorable Deputy Speaker Dr. Lomol Momina Kahai, EM Surjurong Parakai, EM Mudurjo Dikal Pukona Kahai, EM Bijato Kahai, Lapian Kedak, Naitum Lokal Emisi, Kadom, Terang Pia Kahai Pipen Cenglok, Dr. Mongweron Pia Kahai, Emisi Sorbon Telenga, Lapian Emisi Kopiturong Pi, Emisi Yaitu Bangga Rengna Kahai, Lapian Kia, Itu Mong Naik Cetong Don Abaring, IM Jiwon Patawat Kahai, Cumang Krok Kahai, Pila Bulu Bipun Acarmen, Long Singtong Pia Kahai, Penceng Lok Pun Acarmen Kedoan, Lapen Dak, Pini Nangai Cetong Dun, Dak Arong Asara Kahai, Tum Arong Basapi, Lapen Ibi Kecing Honai, Sarpi Sarpu, Iso Yang Kibi Giti, Nipo Pun Nepaya Pun. Ladak Dek Kali, Holadak Atwar, Pula Vidisia Acarmen, Simondong Pararong kami tendar kolelo lata prabjim pen pokarasa doiko lapen laisaning lenga ke hai tame sikeme long gido tika ro tomar jitiar dekhe jita non latata non tendar kol kolelo non ge ketala daga itu tinggal ke tendar kolelo lapen ke hola dak tribal residential school hola so school long kita matwar la so twar tame tendar kol kolelo latata Latame itu mesin pen kecela dia tuar loiko. Lapen hola national highway pen la purong gerang tuaran ke. Long pia tuar kecela tuaran ke non tendar korpon elo non prajin pen ile tum kampang cing budake. Dake ra kampang cing lagi. Lasi mili dak suruputara konsensi angkalo. Rong bot rong sok la so kecela tuaran ke la emisi election aprang-aprang kita ke penan arong ke jetang di pusini na tempat pacini ko tempat pinili to buat ngomong memila kahit ka dingil son gara asayang dengle claim ji puita government ke do a party long silitum jerap jumsi ile to akhir jume pinai ya tema pini congress puno Delhi Dispur Dipu lagi Honda Kongres tawe APSLC tawe APSLC ke acili jalan tawe inut MP tawe inut MLA tawe inut MEC tawe Ward Komisioner tawe dil awe pulong de koson sinar tomban development akam dana to mana eklem pitek ko orang warsa ita koson sinar eklem pikro lasi Kongres pe APSLC ke kaita dilipuel agling la aron barim tuma thekere lo lagi kaita bang bhan kamentor lok bang bhan ka sorsa lok bang bhan ki putot lok hok he pinalam karbok lok akam lagi ka pe khandra vela tunge la sela tunge pine towa na tiar pi bu pelo tim kar bianglong BJP party Narendra Modi pen chenglok Dr. Himanta Biswa Sarma pen Tuliram Roham pen chenglok Nomol Momi la pen ke lahai surjorong par Mudurjo Dikal Pukon Richard Tok dia tungge kam claim kle kadam terang dia tungge kam claim kle lahai sia ninge pe na kapre ka sang dengya velo nang kerap log ye ke thanda velo tungge resom ka tana pide khelo runodoi tana pide khelo se ka chilang ye phada na pide khelo tuar pe ne tana pichung de khelo nile tungge nola tim kar bianglong ke ninge da Parlimen lo nije lo angtan dan nije lo anggota nije lo assembly lo ta puni itu homoi di se mele bilang koi se dorsing lo hang kora rambo kori sobe koi se je autonomous state lage beli bisi hoile lo tere re pinsi Himanta Biswa Sarma lo ta
handbrake nang yi pusing je dak lo la pen handbrake ka hanga tumanta chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma la da pono nang lian dun bosor jorong bar gaita la da pono la ta ho dili ka pe chinki ban lembo pulo la pen ke ko handbrake ka parman Omar Singh disomata parliament lo nge dono joga chini lo ke tela la si la hai asang dengke di tu me claim bomb lo development kam na claim bomb dengi handbrake long le ko tame orenga sar awar sai pen singno border akamana claim pon bom pichun bom dengi atu ya hoy ang tum theklong po pinike congress pe ne PSLC ke mahta ni than lo la tum ke akapre ka sang denga vela non son mai meeting da tum ke duja thai se ave karbiang long kora troga konsensi ta mai meeting itu ta thai ke non ke zoom dia ta sono theklong ave de ra sono la sila tum ke piloba claim ni kai ta la bahini ba thom dam ko la press meet people aprang le PSLC tu tokso do do pu MP election ko ke lang bang do la ya hok lam bon pu ni me tha mata lang dun dun lo ye kalang mon la pu constitutional lam ke than than paragraph 2 sub paragraph 7 lam than po la pen paragraph 20 lam than po ama thala se amen ke than son ane paju tidak amen ke thana bang ke paragraph 2 sub paragraph 7 lam than po article 163 lam than the paragraph 20 lam than po clause ida lam than the la son si paragraph 20 lam than po sub paragraph 1 2 3 lam than the la si ka chobaya sang dengan manon ke mulitum karbiang lora tumhan than jok plot non ke bala so tokso bang ke jok ta live puri bang ta ve alang ban ke lang nunda bang ta ve la pen share puri ta bang ta ve non congress tum da same lo ka follow dun tokso people lahai akoi ki kitab alamang se non je hala taka non ke mulitum ta congress a press meet pen PSLC a press meet ke lang bang avidan la sinana tu anda lang avelo la ke ka sorsa jotte amuk chok che tamuk chok che amuk chok che jatet tangga poisa cholapu kita lang tu la sona tuwan tiar PG la sona scheme nang ding PG po bang ke thangna ta la tuman claim dikhe la si non ke bang ji assembly election hocche na tum dake ye to an morjana consensus jele to ধরম জিপু পে পিন পেন খাই যে জং যে পিন পেন হেতো ইরান জিয়ারনি এবং গেলে তো যে অংদুং আ বুট পেন হেতো জংসি পিডং আর জালং বুট পি পেন হেতো পে হাই লো পুলং তে da turu pothar konsensi angkang along enang sot asa yang dengan ke chun et di pusina tempat pacini sinilam sedang ton kong lo